kirashahibiriza kasheshe abantu b'ebitinisa bitari bimwe na bimwe abarumu ba minisita abanyeshengero abahanguka urw'omu Bwakabaka bwa Buganda ba Bishop hamwe n'abandi bantu baba batangire kweshika omu kanisa ya Namirembe okwejumbira omu kusiima Ruhanga oteriho n'okushabira Kabaka ahabw'okuhisa emyaka 31 omu Bwakabaka bwa Buganda. Akanisa egi ebyokwerinda byaba biri ahaiguru munonga buri muryango gwona ogurikutaaha omu kanisa egi kwaba guriho omuntu w'ebyokwerinda aheri y'ekereziya polisi hamwe n'ebitongore by'ebyokwerinda ebindi byaba biri omu mwanya ogu bo birikugezaho kurinda obusingye. Zaba nizika shayi 3 z'akasheshe abantu b'ebitinisa batandika kuhika omu mwanya ogu kandi aba barimu Archbishop w'ekanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugaru, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga hamwe na Mukakabaka wa Buganda Nabagereka Sylvia Najinda. Nabwanyuma okusaba okwaba kwebemberwe Bishop wa Namirembe Moses Banja hamwe na Archbishop w'ekanisa ya Uganda kwatandika. Wiyaba naburra omu kushaba kw'eriizooba Right Reverend Banja Bishop wa Namirembe Diocese yasiima Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ab'emirimo mirungi eyakozire omu Bwakabaka bwa Buganda hamwe na Uganda eya hamwe. Obumu gemaanyi ganamulondo, obumu gemaanyi ganamulondo. Tubasa Katonda olw'omulama guno kubanga mukulu nnyo nnyo nnyo. Kitegeeza nti amaanyi ganamulondo okusobola okugenda mu maaso tuteekeddwa okubeera obumu mu ngeri zonna. Era mukoze bulungi bwe musse. Ati nikukwehanangiriza abantu okwongera amaani omu kukora babaase kutunga ebyokugaririza Kabaka waabo oteriho na Mukama. Tigundi mwavu nga batyobeera omwavu nga waliwo Katonda n'alagala emikono gwo. Era oba osomye okuva essuula 4:2 Musa Katonda ng'abuuza ni kiki ekiri mu mukono gwo? Kyokka kati twafuuka bagayaavu mu bintu ebimu. Bishop Moses Banja yayongera yetomboitira abantu abiyagira ngu nibakozesa kubi omutimbagano gwa interneti batandika kujumiraho n'abantu ab'ekitinisa. Twagirwa abolumbe lw'emitimbagano social media banaffe abavunaanyizibwa ebintu gino gikozesebwa bubi nnyo era kino kikyobodde nnyo n'okumalamu namulondo amaanyi. Bakuraga gasha kwa Ronald Ngabirano wa Sky TV ya Genshonga muri Kampala.